Eruk kepma yara iren terengiren, Yesu Samaria komeu pembeng Galili komeken kungkuk. Bian Yesu te kome unita yambang ngonde yangkuk. Prophet wa ini kome kuntaken wapimbingam namo itak. Eruk kumang panggu Galili komeken aangiren ama wembe ukwen naniken no tangimimbang iningorechung. Jerusalem yoprale Passowa kandeniken Yesu te imaka bureningan tangiren kangungo unita Yesu te nandangira arawani tanguk. Tambakang Galili kome yoprale kumbo wopi kana bian Yesu te umenjopi tambewan wainume aworeng kugo uken kunguk. Kome ukena ama ekani kumbo te ituk. Unitongo nanaki Kapaneam yoprale ken kayem tangi kuwonik. Eruk amau Yesu Judea kome pembeng Kenan kome ken ambangiren bingam nandambang Yesu te ituken kunguk. Kumbang buta akiman ngonde wecuk. Yesu bak amban nanakna kumbayang tangitak utangga yapi tangga nayang. Unde yawana Yesu te wecuk. Wah, in imata kunden kundupi tangiren kambang nandambang uyaku nande ni taneyang nande cekang. Yesu te unde yawana ama ekani unita iwecuk. Ekani, nanaknya kumbayang, barang ambiyak. Yawana Yesu te wecuk. Engiken kui, nanaka namo kumbayang yak. Yawana nandawan murengi tambapang enginiken kunguk. Kungkangkan kandet mingin piwata mani ya atukat amba perombang iwecung. Nanaka namo kumak, tanggambang itagyak. Unde yawawa, yawet yambanguk, kandenin jindeken tanggak. Yawan iwecung, kwet wancirok bipenda gupim bantang yapmang kungira tanggangguk yang iwecung. Yang ira nanita ngonde nandangguk bureni, kwet bipenda wancirok ken unggun Yesu te nanaka namo kumbayang yang nawecuk. Unde nandang kuo unita nandamini nani kumantanggan Yesu te nandini tangimingkung. Tambakang Yesu Judea kome ken pembeng Galili kome ambuo u punintera kundun kundupi mayap tangguk. Upanggang ama ekani unitongo nanaki yapan tanggang kungo unitawa kandani yara unde tanggu.